Ono što je najvažnije za trans osobe jeste da im zdravstvena zaštita bude dostupnija, posebno usluga endokrinologa. Drugo, važno je uprostiti procedure koje su vezane za promenu pola, a nakon toga i promenu ličnih dokumenta. Otvaranje drop-in centra u kome bi trans osobe dobijale stručnu i međusobnu pomoć i podršku je prepoznato kao važno za rešavanje svih ovih problema. Pozdravljamo svim organizacije EGAL i trans zajednice. Srećan svima 10. decembar, Međunarodni dan ljudskih prava. Mislimo da je neophodno da objasnimo ovu naizgled zbunjujuću skraćenicu LGBTIQ, koja predstavlja lezbijke, gej muškarce, biseksualne, transrodne, transseksualne, interseksualne osobe i queer zajednice. Pod transrodnom osobom se podrazumeva ona ili onaj čiji rodni identitet nije u skladu s društveno prihvaćenim rodnim ulogama i normama. Transseksualna osoba je osoba koja ima jasnu želju i namjeru da promeni pol, kao i osoba koja je delimično ili potpuno modifikovala svoje telo. Interseksualna osoba se rađa sa polnim i reproduktivnim organima koji nisu definisani kao izričito muški ili ženski. Queer predstavlja mogućnost samoidentifikacije.